Coronavirus, COVID-19, nkwa-Gandla xi nghenile xitsongwatsongwana. A hi tivi leswaku xi tluleriwile hi mani. Tiko a xi etlele. Hi lo na ku bulumuku hi kuma xi ri na hina. U xitsongwatsongwana kambe u kulu. U hi tumbelerile bya sniper. U hi geja hi xitshinetampfhuka. U khwexurile rintiho kutani qulu ri haha mpfhukeni bya xinyenyana. U yo vhela u bela nyameni. U ninginisa misava hinkwayo. Va vurisile loko va ku ndlopfu yi tlele hi vuhlokoti. Ntho, ntho, ntho hi mathonsi ya mpfula. Masungulo ya wona a ma tekeriwi enhlokweni. Ma khulukela eminkoveni, laha ku nga ni minkova leyikulu. Hi laha ma khulukaka hi matimba. Mati ma ri karhi ma ya henhla ni le hansi. Hinkwawo ma helela eminambyeni. Hi mbala swa vutisirheleri ku papalata mathonsi ya wena. Hi ta tumbela etindlwini vukarhi byaku byi hela. Hi ta yingisa swileriso swa tihosi. Hi ta veka ku tshemba ka hina ka Muvumbi. Hi yena a nga ta hi lwela.